좀된데 가우다마 담비 투게당 조와용기 선남 소신레 주베 최대한 배배 용종기 내진 숨기 야게 진비 파신 조베 신사 내초 담을진 딩이도 양의 체주도서 무엇을 준비 리그엔 캡다 발된 자외라마 캡제 용지 켄제 창구 도지 상천보초 공장 국주 고직 실버 코에 고이 총걸 두산 개발쟁이 모델을 무엇을 준비 꾸준 조 리그엔 캡다 발된 자외라마 캡제 용지 켄제 도지 상천보초 계진 담반 남기 델기 공개 도규 야조용하다 두고 담수를 보치 최제 왕주 돕대 캠볼하부 메어 군상 라마 WWF country representative Dr. Ganasham Gurung 대가 낭신게 안저 달랭기 안 중가르디 삽경 알세송 쉬야시도 믹스기 되네 안한저 배기 아니 게다쟁기 셰바 단다 voice of Nepal season 12 coach renowned singer Raju Lama 대가 낭신게 안한저 다 산에디 tamilujing namobuda nagarpalika ward number chiki ani tanda chogzore dega nanshingi ward number chukchiki chogzo kungiya dring pheyaige kamendo siore an dega nanshingi bai kagi chogbe chogzo lamangi de dega nanshingi bai kama basiju chogbegi chogzo phunzo chebela dega nanshingi zum nubri ani chogbegi chogzo 니말라말라 내가 나신기 캠보 개회생의 남바당 라만 남바당 시계 내 최소한의 배배 라만 남바당 까랍잠바 남바당 깨진 남기 젤기 동계 랍숨 노르빅 괜찮 랍조 포멘데 젤기 시에송 샤바케라진 라조 라마저베 냠당 또베 당이 nen저 포몬 남기 젤기 수르게 대동 라비앙 진비다 본 남기 젤기 타겐데 실진 워가르 닥보르 교가르 챙외 거와따라 타칠레르 내싱 라마 상기 무스 뒤시기 남양 대담 규라메베 고네 중걸 기니 무숭제디 슈규락나 남바 탐제라 고베 창구 트시 양제 권기 찹슈네 점바 렉당 참지 트시데 슈아이 सर्वदृष्टि प्रणाय सद्धर्मम दिशायत अनुकंपा मुपदयतम नमस्यामि गौतमम आज काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध स्थित सिद्धार्थ गौतम बुद्धको पुनर्जन्मको समयमा महासत्वको रूप लिए आफ्नो जीवनदान गरेको पवित्र तीर्थस्थल एवं श्री खेन्छेन मूल गुरु ठङ्गु रिम्पोछे ज्यूले निर्माण गर्नुभएको यस नमोबुद्ध स्थित रहेको ठङ्गु टासी याङजे गुम्बामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण बुद्धका चेला अनुयायीहरू मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यस गुम्बाका सबैको प्रतिनिधि गरी तपाईहरूलाई स्वागत टासी दिलेक र यहाँ पाल्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Good afternoon. First of all, I would like to say that we regret that we had not been able to celebrate our beloved Rinpoche's birthday for past 2 years because of the pandemic. However, we are gathered here today. Words are not enough to fully express to you how happy I'm welcoming to you, welcoming every single one of you here to celebrate the big day of our beloved root Guru. On behalf of very venerable Yongzin Khenchen Ranggu Rinpoche and Tranggu Monastery, I would like to welcome all of you to our grand birthday celebration of Guru Vajradhara, 9th Khenchen Tranggu Rinpoche once again. He turns 91 on this very auspicious day. Many, many happy returns to you, Rinpoche.
당이 드링 리무체기 제남디 표기도네 데네 슈기요 잔다 아나도 데라 차와니 난낭 나기 미마도 대체로기 누스가 표기도네 샤라데데 센두기 수마레 덴디에 두드 탐진데네 지네 이토네 데네 두두스네데 던전 넘버 숨기 톨레데 지네 슈기인라 땅 아나도 초된 자롱 가셔 아니 바바슝이 기더니 아도 중군 따라 아베 딩 아나도 땅물로진 와라나세기 레제 다한테 지결gel라마 차장라 개발이지 겹지르무지 로 따르쳐서 되는 저 송어래 로 따르쳐 송어 딩 아나도 로라데 샹네 산제르무지 된데 송어도 르무지 된데 송어도 아나도 칸에 가리시에 여바 차장 르무지 송네 아나도 마 껴래 여바나 아나도 르무지 송기 세 차례 르무지 송여바 강식라 아나도 르무지 송데 밀라바 제도되는 제토기면나 르무지 송이체 차이말 서성간에 르무지 알로마 인라바나 르무지 랍자들 제수 롭 제수 마깃나 딜라마 차기요마 디 간데 차도 그랬으나 베르나 쪽 당시 차도 그래 쪽들 쇼게 당보 놈 차부 소드네 거랑 첼랑 날고 꼬라 잡디 그래 딘 페스 토마토 sabji satang tukdudene sanyi ngoshi mile lugdi gapso jang ko chogro lugere ene cha dodo dromedu sulati gore sane chogla tigi mare chela tido gore चट्टरुमाल क्या मालूम कोटे को खलती माँ चट्टरुमाल क्या मालूम कोटे को खलती माँ माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती माँ माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती माँ First of all, I would like to begin by welcoming everyone here to this celebration of the Venerable Khenchen Changul Rinpoche's 91st birthday. And I feel very grateful to have this opportunity to say a few words about Rinpoche's life. His dedication not only in ways that we see with our eyes, but also Rinpoche was always dedicated to his own practice, his own study. And so in this way, the dedication, the perseverance, the diligence that Rinpoche exhibited, I think, is one of the greatest lessons we can take from his life. So when we look around and we see everything that Rinpoche has done, and we feel appreciation for what Rinpoche has done, it seems to me that the best way that we can express our appreciation of Rinpoche and to continue what he's doing is to do our best to follow his example, to be as diligent and to be as hardworking in our practice, our study, and our service to sentient beings.大家好，首先在这里很高兴，能够代表今天创古寺，然后欢迎大家用中文来致辞，然后简短的讲一番话，主要呢在很短的时间当中来介绍一下我们尊贵的创古仁波切。今天很难得，现在仁波切也在会场。我相信仁波切随着年纪也越来越大，我们听法的时间也越来越少了。就像上一次堪布拉布仁波切也有跟我们谈到，这就是一个最好的实践，所以实践跟修行是不能等的，大家一定要好好把握时间，好好的修持。仁波切现在就是给我们一个最好的实践。但我相信听法不在时间的长短，不在于2个小时，不在于半小时，也不在于10分钟。仁波切相信，仁波切希望我们就算只听到10分钟，如果你能够把这些话放在心里的话，带回去好好实践，都会是非常好的。所以这一次仁波切也在会场，这几天也跟仁波切相处，希望大家在整个这个欢喜的这几天修法庆典当中，大家都能够带着愿心还有实践的心，这2个就是愿菩提心跟行菩提心，在整个这一次几天当中，我们看到仁波切体现给我们最重要的教导，请大家带回去。
आज हाम्रो परम पूजनीय गुरु श्री खेन्चेन ठाङ्गु रिम्पोछे ज्यूको 91औं जन्मदिनको पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि स्वयं खेन्चेन ठाङ्गु रिम्पोछे ज्यू, त्यस्तै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। मैत्री भाव र करुणाको सागर हुनुभएका गुरु श्री खेन्चेन ठाङ्गु रिम्पोछे ज्यूको दर्शन पाउनु नै हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा हो र उहाँको शिष्य हुनु त हामीले युगौँ युग पुण्य अर्जित गरेको परिणाम हुनुपर्छ। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार टाइस्तेले फ्याफल्ला मेरो नाम राजु लामा अनि आज हाम्रो पूजनीय गुरु ठाङ्गु रिम्पोछेको ज्यूको 91औं जन्मोत्सवमा उहाँको लागि गीत बनाउन पाउँदा र उहाँको अगाडि नै यसरी गाउन पाउँदा आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु र यो अवसरमा गुरुलाई उहाँको एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायुको एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rinpoche. Happy birthday to you. Happy birthday. Take it